Pali ka takse. Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So tak thana nai jong ayo bini samung kaisa nang jaga norok bor thang dong thang yamu nukana. So jaga thangai direct norok motor vlogging o thangai mal laina setup to hindi thangai gen. So guys, tabu hai motor vlogging o malai khamar bai tak thang dong lo mani dokan haking thangai ai. Bawa malai nai thangai gena songe ka phajing o SDM jirannya. So let's go. Lama sianggo ke kota yang bukan tuh itu kota kemudian kota yang dia itu taman lama kak buat ini ya guys ang jemun ke norok no ang phone bagai ang omo wireless mic be connect kai thang thumani but a wireless mic ni battery down ang ke je saimi ya afun no sung bak leng tong but ang khel khaji ka tam tikha so ani je mic ni jugar no rok saiman tong bom tik khai tong khaya problematic to neng tong to phano no rok na ki sa adjust ke phone chesta khai tong ta donor pura ko bale ja lama to bele jam no ya coba isiama thaman isungai borno ordo thaman kamu ko time tiket kisa lang kadang thango itu tuh lama berat kali warna gerai yang bisa lama mana kan biar so apa kita distance coverage seperti kelihatan kamu lagi nanti kurang itu kan kajian mana bodoh nggak order emang itu mana apa batangnya kamera kita jadi sih kalau motor vlog itu naik saja yang sana belah motor vlog ini kayak kayak asal lama sini nanya nih tanpa balik ya biang mau berpurnaman kalau nyale Yamaha showroom babu sampai lagi borongan nih Yamaha showroom lagi berapa ini aja kan sih lama kan sih mau tangga dong layu lawan mukanya ini kopar nih hari ini showroom oh mau tak ketahuan ini tar bukan saya korban mana lu korban nih baca tuh kak terus guys tentang ani terus kan apa saja yang guys dari besok pokoknya tongkol gua aja pengen nih pokoknya kak bos selama bos masih kan cuma kayak pada mana so apa ini apa orang sampai ya rumah di sini rumah mungkin mang kena asa ke jam mana kuno sar boy na interest ya kuno kang sana nih arus lah ya oh sengaja thang mana butuh nggak betul kopi kita Don Bos kopi kita thangnya aing itu thang agak best nih kamu yang itu aja ke langsung suka totally tangnya kayak aing itu nggak kayak one stress besok kamu yang ke patah utang break on off hemen bagi obviously mileage drop एमने बगाए और ये वो साल हुए कॉन्फिडेंस खाया ना खाया वो वर्तिंग से एक्सेलरेट तंगे क्लास pro si lama pokan cover sini onek bahu kalau service kali itu order number 1 engine
जाम नाय बे गारि गाइस अमते टाइम सो बुंनाय खायजांनाय Aifurullah lama kali ya. Alhamdulillah. Sok balik ke taksi. Jiranya SDM. Proksa sekai ini long cut nara kabo. Shortcut ini seman tontu tipe nose. Bo loss kayak borong mah as borong aja kalau ini belai kan aja nong nah greenery so guys tabuk no SDM office ini aku sampai letrok so tabuk to just ang tuh pedro ke borong kakai ma bai bo ani bering kakai bokai kaisa shopping henan thangja no so ang tuh no toro kang leng kam bagai ang right kayak mana ba leng kata ke tabuk no asung sinai video til dia nanya bagai no no belai hambai so subscribe kena tabuk di nong no hai koyo subscribe like and share among it amo bisi ba borok kaya so bye bye norway hai malah nek khanan blog